U Bosni i Hercegovini je prošao taj zakon, dakle, o domaćoj proizvodnji. Parlament je vrhovno tijelo koje donosi zakone, izvršna vlast jednostavno to zakonodavstvo mora provoditi. To je još relativno, da tako kažem, svježe, tako da ja se uopće ne bih upuštao niti u komentare, niti u eventualno neke analize zašto je to donešeno, odnosno kako će to posljedice izazvati. Još je to relativno, da tako kažem, svježe, tako da nikakav definitivan niti konkretan odgovor vam trenutno ne mogu dati. Ministar saobraćaja i veza u Crnoj Gori, gospodin Andrija Lompar, i tadašnji ministar komunikacija u Bosni i Hercegovini, gospodin Ljubić, oni su u aprilu 2008. godine potpisali su jedan memorandum iz kojega će slijediti studija izvodljivosti željezničke pruge Nikšić-Čapljina. Naravno, njezinome značaju i za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru nikad se ne može dovoljno reći, budući prije svega sva konkurentna privreda raste upravo oko željeznice. Druga stvar, Crna Gora sa željezničkom vezom dobija vezu na koridor 5C, koji je paneuropski koridor, to je dakle od Luke Ploče do Save što se tiče Bosne i Hercegovine, onda dalje prema srednjoj Europi. Sa tim koridorom 5C Jadran će se približiti ne samo recimo Mađarskoj, već čak i zapadnom dijelu Ukrajine, Češkoj, Slovačkoj, južnom dijelu Poljske. Tako da Crna Gora bi sa tom vezom dobila jedan jako značajan koridor, a Bosna i Hercegovina bi dobila vezu željezničku sa još jednom lukom, to je Luka Bar, naravno. Jer iako uprkos svim ovim, da tako kažem, političkim nesuglasicama i tako dalje, bosansko-hercegovačka privreda raste. I to raste, znači, u posljednje 4 godine po stopama malo nižim ili iznad 6%. I ono što je naročito važno, to je da je to većinom bazirano na rastu industrijske proizvodnje. Također, zadnje spominjem, ali nije sigurno najmanje važno, to je da su upravo ti dijelovi i Bosne i Hercegovine i Crne Gore, kuda bi prolazila željeznička pruga Nikšić-Čapljina, odnosno ja je zovem Bar Sarajevo, ti bi krajevi oživjeli, pošto je prisutan ogroman trend depopulacije i odlaska ljudi iz tih zapadnih dijelova, da tako kažem, Crne Gore, iz istočnih dijelova Bosne i Hercegovine. Sigurno je to jedan projekt kojem je treba dati punu podršku. Naravno, investiciju u infrastrukturu u svjetlu globalne financijske krize možda će malo usporiti tu dinamiku, ali evo, to je gdje vam mogu izraziti svoj lični stav, da je to jedna apsolutno možda od najvažnijih komunikacija između Bosne i Hercegovine i Crne Gore.